hublaya pi warok ki praloki wasnyau suk wo pat yeki video how new channel te hakani ka video kwa open snyau chapi heyato waki nongya khmatri namo ki world leaders wa support yeke India haka operation center welcome jo le yeki wam mu support te chwa wo sdangi hamda mu ye subscribe your new channel khnang wo yo pten cho phiu yo yeki video wa thame te ton sdangi Hadin wadep ke India openman ya ka operation center DM kinong ya khmat kiri wa pher wa yero we e support ya ka operation center we kam jo le ya ka India we hai jo ipor le DM ki wam mu support ya ka operation center te ki yi de kiri wa support ya ka India we ki yi de kiri ki wam mu support ya ka India kam wada tip iwaro wa kam waman kate hauni usnem haja pausan DM hado chispa khande pausan tali kiri tang waman tu hakani ka video myaklam iwaro kite ki chispa khande pausan tali kiri hnrei uyaklam idu kitu kiri wa wan chakmat upanyo wa Kyrchan ki yaka India we ki tu won ki wa Kyrchan sop namo ki wa Kyrchan po tem yaklam i chapang yongki te nengkong usdang idakari wa klan pordo we kate to kari US Kari US dapan yu ko yay Kyrchan ne support yaka India mdu hadin wadep yaka operation center hnray na do wasdang hi iji hapahalgam u President Donald Trump dapan snyau wa mto u ilat yaki terrorist wa yaki kam yongki way hadin wadep yaka operation center le dapan yu u yay support yaka India day wa ong waka US le yin ko waka India hay yato wa pendu pendam yaki kam le no hapo perthai day wa ong le wakari India ko kahok wa yada yaki bru yongka kawaar wanto kari Russia hay waka spokesperson ka Russian Foreign Ministry ka Maria Zakharova le da ongko waka Moscow condemn way percha ko yewaro ki kam le no way da ongko le wa kam iya kre lang hay wo pendu pendam ya kam kini ki kam kawali wanto kari Japan le da benjur ko ya iwajia hapahalgam wa ya ki kam le no way dami ko le chakmat wo penyu ya i support ya kari India what hadin wada dep ka India ya ka operation center le kawaso wanto kari Israel le da support ko ya ka India kham tam hay wo pendu pendam yaki kam le no we wo penkut yaki terrorist we pendu jaj yaki neni na po perthai hay wa ya ini de yu le ya tweet u ambassador ka Israel ha X account yong o iwa penyu wa support ki le ya ka operation center wasan wanto ka friends le da support ko ya ka India we u president yong ka le da mi u chakmat wo penyu pensnyau ye support ya ka India we de yu le ya tweet u foreign minister ka friends iwa penyo wa e support ki yaka India wanru wanto ka Australia le da support ko yaka India kawanya wanto ka ri Panama hay wa da pensnyau ko le da ito wa ka yin lang ko wa ka India hay wo pendu pendam yaki kam le no kawapra wanto ka ri Netherlands hay wa ye ni da yo le langba itwidu MPG Wilders ha X account yong o way umantri head do ka ri Netherlands le da phone uya umantri head do ka India way pensnyau wa ka ri yong o support ko ya ka India wakande wanto ka UK hay wa ya ini da tweet le da external affair minister ka India ha iwada khana wa ya klam phone wa foreign secretary ka UK chapang wo pendu pendam yaki kam le no hapo ka perthai waro ka wi way mto du itele ki MP ka UK le da penyu ki lengba I tweet ha X wa support ki yaka India way nei Taiwan da kari Qatar ka wa support yaka India nei Taiwan da sakari UAE ka wa support yaka India way nei Taiwan da sakari Scotland ka wa support yaka India nei Taiwan da sakari Egypt le ka wa support yaka India te katuwan uyaklam iwakiri wa e support yaka Pakistan wanang kong to ka Turkey da pha ko le bon ki drone yong ka cha Pakistan yo attack yaka India we da condemn ko le yaka India hadin wadep yaka operation center nei da wa yap dang tam chispa ngut ki terrorist wa wanto ka Azerbaijan hay wa Ministry of Foreign Affairs ka Azerbaijan le da condemn yaka India hadin wadep ka operation center dai wa panyo ya I support yaka Pakistan kawali wanto ka China we da cha troll ko le haki wa bon nei bha ka China da ong ko waka condemn ko ya iwajia hapahalgam tang wadu hadin wadep ko ong kamte ha phone da ong won ko chaki camera waka support ko ya ka Pakistan kam wo pen kan mo
waka China le kwa bhako ukni yaka Jammu and Kashmir naka India kamte kwa bhako uyaman best friend waka Pakistan khanang wayo yo uyale utto lang yaka Jammu and Kashmir naka India nei Taiwan de em saka Bangladesh ka was support yaka Pakistan nadin way uwi niki minister ka Bangladesh u Yunus le damaham kni haro uyaka North East yong te kam wada UE waki was support na yin lang waka Pakistan hakani ka Thma MK2 khajaki kat waki wa yin lang na support yaka India wan bon ba MK te light no nakite kiri wa yakalam ile dang em hikiwi kiri wa support yaka India napo tang wam em upan yoki way kam jo le dang em hile kiwi kiri kiwam em u support yaka India le tang wam em upan yoki tang wakite kiri ki wa yakalam to ki wada mi chakamat way pensnyao penyo le dakikten wada kikam wa support way em u support ki yaka India te du kini don hi ye subscribe like way share yaki video khuble jibon